भाई तू चाल एटे कौन टे गोटे मरजाई बोले तारी कना फना बोधे ए भाई मुझे जीविनी भाई रख तुम आउ हेलो हे गाइस जय जगन्नाथ आम आज आमर ये रेंढा पाखापाखि गोटे मशाणी चंडी माँ का मंदिर यहाँ से मंदिर सीधा गले जोड़े मशाणी अच्छी तो से रास्तार जावा देखिए कल द तो यहाँ पूरा रास्ताटा यहाँ पूरा पूरा भितर गले मशाणी अच्छी पूरा आगू गले देखिए आज्ञा पूरा इन अंधार गिटी गिटी पूरा सब खाली मकुड़ी खाली जंगल सारा मकुड़ी भाई कौन से बुढ़ियाणी जो बुढ़ियाणी जाल सब खाली मुँह सारा देह मुंड सारा खाली सब तो देखिए केते अंधार कई भी ना पूरा निछाटिया देखिए बहुत अंधार बहुत भीतर गला 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर गला से श्मशान पड़ो आ जोड़े श्मशान अच्छे तो गोटे पिला मैंने जो मर जाती से पोता हमें आठ पोड़ा हमें आउ गोटे पोड़ा हमें तो सेठी भी मुझे शुणी बहुत गुड़ा समाधि पत्र देते लोक तो यहाँ आई थिंक फास्ट मशाणी फास्ट मशाणी पूरा मकुड़ी खाली बाट मोर खाली मकुड़ी रही जाऊँ तो यहाँ फास्ट मशाणी जगन्नाथ की जगह देखु तो भय लगुच कौन खाली देखिले भाई भितर जानु हाँ देख जो स्पिरिट था कि स्पिरिट को साया किसी थाए से जगह नुहे गछ के माने जीवंत रुहनी गछ मर जाए देखे गछटा मरी जाए पूरा थुंटा जो स्पिरिट कि सेमती एंटिटी था से जगह से सुखे दिखती तो देखे जगहटा को देख से जगह देखे आउ गोटे गछ देख मंदिर सब कौन समाधि नहीं समाधि दिखाई गुडाए समाधि भाई रखु संबादी रखु ये संबादी रखु जान जान भितर जानु भाई तू बुझुरा किसी हेनी तू आसुन देखु भाई मैंने पूरा भय लगुच जगहटा गठरा सब संबादी श्मशानटा देख भाई मशानटा रखु भाई पोड़ा देख पोड़ा पोड़ी सब रखु सेठी हम गाड़ी थुआ गाड़ी रखु भाई कौटी तो सेठू चल चल आसिले पूरा भितर भाई आम देख गछ सब सुखी सब गछ कि ना तो आसिले यहाँ फास्ट मशानटा ये देखो ये पड़ी भी सब पोड़ा काट सब पड़ी आईटा समाधि गुड़ा सब समाधि भाई रखु सब संबादी गुड़ा तो ये देखो हांडी भी दिखाई हांडी दिखाई भाई रख जगन्नाथ की जगह देखु तो पूरा भय लगुच जगह भाई रख तुम आउट रख सिग्नल भगवान जगन्नाथ भाई तू चाल एटे भाई तू चाल तू रहनी गोटे भय लगुच की जगह देखु तो बोलो माँ एजोर कौन रही मुंडे मुंडा मोर बहुत आले तू जगन्नाथ जगह देखु तो अलग टाइप जगह मीटर गुड़ा रीड दो देखु तो मीटर तू पागल ना तो यहाँ फास्ट मशाणी देखिले सेकेंड मशाणी एटी तो वीडियो आम मीटर तो ब्लिंक कला आम किसी भी पचार नहीं कि करनु मीटर ब्लिंक कला तो सेकेंड मशाणी
ସେକେଣ୍ଡ ମଶାଣି ଏଇ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଦିନ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବାସ୍ ବସିଥିଲୁ, କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଜଣେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲେ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ମଶାଣି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ। এইটা ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କାଲି ଗଛଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଗଛରେ ନୁହେଁ ପିଚା ଶୁଣି ବସିବା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଛରେ, ଏ ଗଛରେ ଏଇ ଗଛଟା ମୁଁ ଯେଉଁ ତଳକୁ ଯିବିନି। କାହିଁକି ଏଇ ଗଛରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଜୀ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ତ ଏଇ ଗଛରେ ପିଚା ଶୁଣି ବସିବା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଝାଡ଼ା ଯାଆନ୍ତି, ଝାଡ଼ା ଯାଇକି ଫେରନ୍ତି ନା, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସ୍ପିରିଟ୍ ନୁହେଁ ବସିବା ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରୁଣା ମଶାଣିଟା ତାଙ୍କର। ଭାଇ ରଖନ୍ତୁ ମଶାଣିଟା। ସେଇଟା ହେଲା ନୂଆ ମଶାଣିଟା। ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ମଶାଣି। ଏଟା ପ୍ରଥମ, ଏଟା ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇ। ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଟା କାହାର କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଏଟା କ'ଣଟେ ପଡ଼ିଛି ସେ ବାବୁଲ? ଏଟା କ'ଣଟେ? କିଏ ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି ବୋଧେ, ତାରି କନା ଫନା ବୋଧେ ହେଇଛି। ଏ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବିନି। ଜାଣିବ ଗୋଟେଟା ମାନେ ଭାଇ ଜାଣିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସମାଧି ହେଇଛି। ଦେଖ ଭାଇ ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଠି। ଲାଇଟ୍ଟା ପକା, ଲାଇଟ୍ଟା। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖେ, ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ପକା। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପିଲାଗୁରା ମରିଯାଆନ୍ତିନି, ଏଇପଟେ ସବୁ ପୋତା ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଇ ଜାଗାଟା ସବୁ ମର୍ଦ୍ଦାନ ସବୁ ପଟାନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାଟା ଭାଇ ଭିତରକୁ ଯିବୁ, ତାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର ସବୁ ହାଡ଼ ଫାଡ଼, ହାତ ଏଇରା ପଡ଼ିଛି। ଭାଇ ଏଇଟା ଭୟ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା। ପୁରା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସବୁ ମଶାଣିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପୁରା ମଶାଣିଟା ଭାଇ। ଦେଖ କାହାର କନା ବି ପଡ଼ିଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଗଲୁଣି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ମିଟର ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କଲା ଦେଖିଲୁ ତ? ପୁରା ଦେଖି ବ୍ଲିଙ୍କ୍ କଲା ଭାଇ, ଫିଟି ଯାଉଛି। ରହନି ଆଉ ଚାଲ, ରହ ଟିକେ। ଏଠି ବି ମିଟର ଅନ୍ କରିବା ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଟର ଭାଇ। ଏଠି କିଏ ଅଛ ତ ମିଟରରେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ଦିଅ। ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ପାଖାପାଖି, ତାହେଲେ ମିଟରରେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଟରରେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏନିୱାନ୍ ଦେୟାର? ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଟରରେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଟରରେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରଟେ ପଛେ ହଉ ଏ ମିଟରରେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଥର ପଛେ ହଉ ଏ ମିଟରରେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୀମସେନ, ମୁଁ ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିନି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆସିନି। ଯଦି କିଏ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଟରରେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡଟା ଜଳୁଛି ଦେଖ, ସେକେଣ୍ଡଟା ଜଳୁଛି। ରହୁଥିବା ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିଟରରେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ, ତାହେଲେ ମିଟରରେ ବ୍ଲିଙ୍କ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଟପ ଟପ ତ ହଉଛି। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ, କିମ୍ବା